Бүгінгі күнде біз өзіміздің %2'si ижат мезгілін официаль рәвештә ябабыз. Һәр көндө, һәр елда ошо ижат мезгилин ятканда безнең бер сарабыз бар, әйтеп үткәнебездә тамашабыз бар. Шул тамашаны хәзер башкарабыз. Уган диклемендә генә әйтеп үткән килә. Быелгы елда безнең бына бу сезонда 22-нче сезон астан %2-нче сезонда 6 премьера чыкты. Һәм инде ошо 6 премьера арасында худсовет агзалары актерларга баһа бирде. Бұл баһалар әзер һәм без бүген ошо номинацияларны тапшырып үтәргә дип теләйбез. Һәм мин үзне озак тотмаенса театрыбызның баш режиссеры Айрат Абушахмановка бирәм. Ярмагат, әйдәгез сәхнәгә Башкорт академия драма театрының данлы коллективын сакырайык. Ысынлап та бүгін біздің бик зор байрам, біздің театрлық гына түгел, біздің менен бергә. Біз мезгилде ябабыз һәм Алла берһә йыйын ял итеп, киләһе сезонда, киләһе көзен біздің менен әлбиттә очрашырга дип хыялланабыз инде. Минем хистәр бик күп истә тулып ята, бuna үз менен бүтәнендә әйтәм, мин итһәм Duygularım көп, hüyle bilmeyim, şuna bir gün hürmetli kızı hiç eğitim. Birinci memlekette birlikte sarayda uyuşturucularda premyera bilen kotlap, Ayrat Akbaş'ın bu yılsı premyera bilen Dede kolektifine yetkin olma şunday bunun mutluğun hoklarında spektakl duyularında onu rahmet premier şehir Najib Kafası'ndaki Bashkort Akademiya Drama Teatrı. Bugün Конгресс-холда нендей шара бара, кім айтты? Территория женского счастья деп аталады. Бүгінгі спектакль несек болды? Территория женского счастья. Фатыққа иланылы, күлділі, өденің хиганы өсін, өденің ғайләхі өсін, жүрегін усында тұтып көріні. Бүгін залда отырған тамашасы бірге болдық. Артистар менен олардың ойынның жүрегі бір қаша өткерлік шоқ берер. Тағала бір тақар хөрмәтлі коллегаларды премьераны құттықтаймын. Итәндік халып, егін күз топлап алаберға күтігілікке яңы премьераларға беді хүйіндерге насип болын Аллах'a бітәр. Бұл күстәкі дәгірат алармады, үйін бәді. Дәгірат бұл бүлектен әкесәлі бәді. Бүлектен ең бірінші номинациялардың есімі «Түклі аяғың менен» деп атала. Бұна бізге былтыр 7 яш артист келді сәхнеге. Олар біздің менен ел бойы эшләнеләр һәм шуларга ошондай номинация. Шул номинацияны бирүсен микрофон алдына біздің театрда художественный совет деген бір совет бар. Ақсақалдар енді. Олар ошо номинацияларды бирәләр. Бүләләр, һәм ошо худсоветтің бір ағзағы Башқұртстанның, Татарстанның, бүті шет елдердің халық артисі Алмазбек Амиров. Айрат Арчамешсақ айтманы ошо художество етекшілері, худсовет етекшілері еліп вице-президенты удара бөлішіп алалар керек. Но это не так. Быйыл олай болмады. Өдемеге аларға тырышмады. Шулай деп, еді екенсі ижат мезгілі түклі аяғың менен
номинациясында Достым досты янгын сықты Ишбулдина Гарипов спектаклінде янгын рөлесін Таң Хусайынов бүләкләнә. А говорят, народ Минчаев, еще подобного, директор. Түкі аяғында номинациясында Хинхет келген яддар бүгінгі спектакльде қатнашқан Лейсен рөлесін Илюза Итикеева. Шулық номинация Хинхет келген яддар спектаклінде Айнур Ғабитов. Обратите внимание, еще одна тенденция. Гололарды кадырына яштар умеет. Шулық номинацияла Хинхет келген яддар спектаклінен Лилия Сағитова. İkişer rol başkara kadınlaşlar. Рахмат. Ага, следующая номинация на Алпсырыгы. Следующая номинация на Тапшары Рюсен. Құрметті Газалевич, дараймын. Біз әлбетте балаларды тәрбиелерге тиішміз көре біздің академия театры аталған қарамақта біз балалар үстінде кеттер мидейбіз һәм біздің бүләгебіз Юда Егенсі ижад белгілінде әкият патшаһы номинациясында Мираликундия мына үсіксі заходтан оқынып спектаклінде неде рөл ойнаған деп ойнаған, кім ойнаған деп ойнаған? Әкиятында Қуян рөлі өсін Башқұртстанның атқарған артисі Ильсур Баимов. Ошындай Башқұртстанда қояндар. Келесі номинацияны өзім берем алла. Намыслы һәм фидакар хезмәт өчен Руссауыл за честь достоинство дип атала. Оны біз Эңер төшкәс спектаклендә катнашкан Әхәт агай Хусаинов һәм Илсия апай Газетдиновага. Efendim havlu. Bu şekilde korku. Korku. Ne oldu? Aha. Oşu келесі номинация ең яхшы актер ансамблі. Оны тапшырыр үшін біз худсовет ағзаһын Ерік ағай Булатовты шақырамыз. Һәм әйтергә кирәк, һәрбер уның конверты бар, зур гына. Ең яхшы актер ансамблі номинациясында балалар спектакльдер. Алмас Әмир, улар көмек, бүтәһенә бирәндә. Алмас Әмиров, Зиләра Юлтаева, Гөлнар Хайсарова, Руслан Хайсаров, Алгыл Галина, Гөлнара Каратаева, Милена Сираева, Исмахан Берегер. Сандарды нинди сыйындар? Топлай. Мен ұнатқан, мен біргіне составты көрдім де артабан екінші состав. Алмас Амиров, Зиляра Юлтаева Шылаева, Лилия Галина, Мурат Рафиков, Гүлмира Исмағилова, Ильгиза Гильманова, Светлана Хакимова, Гүлнара Амирова бүләкләнә. Görüşürüz. Vamos para isso. Vamos para isso.
Оңдыға болмаған Алла берһәт. Ага. Следующий кирәһен номинацияны тапшырып өчен миңа вот худсоветтан бүте ир-ат агзаһы килеп, Айрат мин тапшырайм әле дип, башта Алмаз Хаиш килде, Айрат мин тапшырайм инде ди, шуннан Ирек агай Булатов мин тапшырам ди, шуннан хөрмәтле Гөлҗиш юк, мин тапшырырга тиешмен ди, шуннан иң һуңгы директор вот мин тапшырам инде ди, һәм әлбәттә директорның күзен ягып булмай. Следующий номинацияны тапшыру өчен театрыбызның директоры Иршат Булашевты сакырабыз. Илдә икенче иҗат мизгеле Сәмле караш номинациясында Һиңет килгән ялдар спектакленнән кем дип уйлыйсыз? Гүзәл Хасанова. Сезонда ябыла икән Академ театр, иртәгә эшләмәй икән ди. Иртәгә безнең бәләкәй залда спектакльбез була, Туфан Миннуллин әсәре буенча куелган Хөеркә спектакле. Килегез, карагыз. Һәм шулай ук июнь аенда безнең репертуарыбыз расланган, менә бүгенге спектакльдә 16 июнь көндә тагыла бер тапкыр карарга була. Үзегез килегез, тугандарыгызны, якындарыгызны китерегез. Һәм 23 июнь көндә тагыла безнең премьерабыз каралган. Фәтхи Бурнаш әсәре буенча яшь йөрәктәр. Әлеге мәдә репетициялар бара, әдәплек бара. Алла буйга ошо залда, шул спектакльдә премьераһын карарбыз дип уйлайбыз. Рәхмәт. Эльвира Октябрьевна. Әйдә. Худсовет агзаһы. Бывших не бывает. Дебют номинациясында Әсмә спектакленнән Сабина Киреева бүләкләре. Һәм шул спектакльдән, Әсмә спектакленнән бу ике кызыкай безнең Әсмәне уйнанылар. Бәлки караган һәгыдә, карамаһагыз инде яңа сезонга киләһегез инде. Быелгы сезонда һуңгы спектакльдә уйнаныр инде. Айым Сөләйманова. Бына улар безнең яшь, матур, һотлангыз актрисаларыбыз. Рәхмәт сезгә. Бүлеге дәвам итә. Лидә икенче иҗат мизгелендә иң яхшы эпизод роль өчен номинациясында Һиңет килгән ялдар, ягъни бүгенге спектакльдә Урал Әминов бүләкләре. Бик психолог булды әле кем? Уралмы? Кутайбын иҗады уңышлар. Шулай ук Лидә икенче иҗат мизгелендә иң яхшы эпизодик роль номинациясында, шулай бүгенге Һиңет килгән ялдар спектаклендә бүләкләнүче артистыбыз ишетмәйм. Азат Валитов. Основной номинацияларга күрсәтеп, иң яхшы икенче пландагы хатын-кыз роле Әсмә спектаклендә катнашкан Айһылу Юмагулова. Худсовет агзаһы Сарапай. Кадерле кызлар, шулай итеп Лидә икенче иҗат мизгеле иң яхшы икенче пландагы ир-егет роле номинациясында Һиңет килгән ялдар спектаклендәге Илшат роле өчен Айсуак Юмагулов бүләкләре.
kayıtta şunun için Aysuat matur roller icad etilgen nasip bulun. Tamaşaçılardan alkışlara gitmesin. Hem şulay en yakışı ikinci plandagi er yigit rolü nominatsiyasında Esme spektaklinde Hikmet Hacı rolü ise Başkırsan'dan xalq artisti Erik Bulatov бүләкләнә. Уңышта. Devam edelim. Hem bugünkü spektaklde şulay epizod diye atalabıydı bu. Epizod rol ulda bolha Majid rolünde Murat bana olmadı. İkinci kavgamıyla başlık ben kemal atlatmasına karşı çiftlik sebepler arasında Nisep to'g'ri bildirmagan, lekin tadbirda bor qildim. İterlik Allah, Murat Rahimov. Bugun ro'yda bo'lsin. Ya albatta mana shulay. Mana shulay. O işler adaptan topshirib qildim. Shulay kim kuldu? Yilda ikkinchisi давайте серьезный рапи, Виктор, тогда серьезный номинация кусок батиками дешь. Шарайвалигина болды хадыр. Көңілдері болған өсіп берді кетті шылда. Хотел написать концерттары бар бетін дейді. Но бұл концерт весомый рақ, çünkü главный призларға көсебі. Бұл да болға елді екенсе ешақ бергенде ең яқшы қатын-қат рөлі үшін шыл номинацияла. Бүгінгі спектакльда ендеп келген Яддар спектакльінде Башқұртстандан атқарған артистка Гүлнара Қалақбаева құттықтаймыз. Kayıtlarını teşekkür ederim. Kayıtlarını көтеремін. Артабан шулай Менге қысқырып үлгірдік ұлттың фамилияны шулай ең яқшы қатын-қыз рөлі үшін бүгінгі спектакльде шулай еніп келген медалдар спектакльінде бүләкләренә Башқұртстандан атқарған артистка Рима Қаһарманова. Рахмат. Hem en ho'pg'a nominatsiya eng yaxshi yigit rolini topshirishi Amir Almasxalisovichni chaqiradi. Eng yaxshi er-yigit roli nominatsiyasida Hinhet kelgan Yadlar spektaklida Farhad roli uchun Yunil Qulanbayev. Tamam da profesör. Na Oscar Atılkay. Qadrli tomoshabinlar, shundan yilda ikkinchi belgilanib ijod tamam, lekin biz ijod etuvda davom etamiz. Shunga ko'ra kun osha spektakllarga raqamli ijod saklara Mujid Qavuri ismidagi Boshqurt davlat akademiya drama teatri kollektivi Allah. Yilda ikkinchi ijod belgilanib brigadalarimizga hurmatli tomoshabinlar hamda o'rnida agar Bayramlar,